Ole invite pathian hin chipi koron book sa du chawa ke hi Paris a pasal nin na thokin kumsom ni chuang kom to a kachung te member le kamer shat UK hian in fura I hemi lockdown lai chung khan ke ni point in khom na heta hian kan nei thowa kan church in chumi pia lama ma ni ro tuite Bible chiara to ta le in khom na karo chin hi ka lok pi em awangin we ni tlang han ka lo tel zela chu chu amasa in karmasa in khoma Bible study pinuni shwai kha ka lok pi em ema soive tur kan nei pathian na ka dila soive tur tong kam khat kan nei kan tum kha lai na cheta sia chu chu we ni han chumi chunjom na chu tong tan tu tura minon som pomin except in lom takin in bengwan na te pomin we ni hianin ka tan pa in sharing claim te koron nei doa Bible amasa in ilo chiana mun ni ami ka chiar doa Exodus bung som thum pakhat na a thui de uleka bung som thum pakhat na chang khata tanga chang som pakhat ilongai thang u tin lalpan mosia nena ngai te judan namami hura fapa uria chumi fapa bazalela chu kathang to a tin ani chu fin na te shiat thiam na te shiat na te kong tin re nga them thiam na te thilti tur fing taka swang to thiam na te ze tura lung hlu phel thiam na te thingzai moidan thiam na te kong tin re nga them thiam na te nei turin pathian tharawin kati khat to e hetilai takhi pathian tharawin kati khat to e tin ngai te ane na thok ve turin dan namami ahi samakal fapa ohlia ba chu keima in karwat le a thil siam tura thu ka pek zong zong che in biak na puan in te thushia tir na bom te chumi chunga za ngai na thut pha te puan in chunga bungrua zong zong te tin do kan le aman rua te rangka chaklir laka siam khon war da na aman rua zong zong te nen rim tui hal na mai cham te tin hal ra la thil hlan na mai cham abung bel zong zong te nen mai hun le a hun chan te tin silfen ngoi tak tak ta te pui thiam rong an bol kuna hak tur pui thiam arona silfen thiang hlim le afapa te silfen te tin shiak thi mi te mu thiang mun thiang hlimata na rim tui tui tak te hi an siam theina turin mi them thiam ho zong zong te finna ka pe e ti tur chu ka pek zong zong chi angkha ani turani ti inna soya ka Bible chang chiar du pani na chu Samuel pakhat na bung song pakhat na chang ruk tin chung thu chu asiat vele chuan sola chunga pathian tharau alo thleng ta chiam maya nasat takin athin chu a ur ta thuta atia ehi karmasa khan Pentecost ni ania kan Bible study chia zom tenen khan tharau thiang hlim tharau ra hi Galatia bunga chang sumni le pani le ni thumin kara ti khan tharau ra asoi chianga tin tharau thil pek asoi le chu chu korin thon khat mu som pani chang rian le chang som da khan tharau thil pek te chiang takin Bible a chu chau lowa po chuan kan hmuwa tin kaloshat ngai reng reng lo voina Bible chang ka chiara khan tharau thiang hlim hian thil pek chung mai pia lama chuan thil pek them thiam na te thil sang sanga them thiam na kan soidon chuanin kami Bible changa po khan ngun deuh kan chiar thlak chuanin thing tan thiam dan te ti te khati angkha lo soi chu maya chumi khongjong kan soidon chuan entinan architect te amo carpentry works te amo puanta te mo khang zong zong te bo kha pathian kongjong arim engeni amal somna kan lo ngai vek thin lo kan na tho na hian pathian ne na tanga mal somna le fin na min pek lama them thiam na te po hi kan don turin pathian ne na hian kan dil turin om ring ani kan dil the ni ti hi karon soitel duwa tin Samuel sol ne na tharau thiang hlim alo thlenga a thinarim ta thuta ti kha a omta a chu chu tharau ra chuan do theina te mangai na te kan soya thinrim na chu kan lo ngai to tel kher lo chu chumi omja chu kan kianga society a emo politics angzong in emo kan community a te po chungwa te po ani theyang chu sum don na te po thil dik lo ring kan kianga kan mu pathian zui tu ten a ke chu do theina le mangai na hi pathian ra ani
tia I mu lo en pial mai kha kan ti tur ani lem lo ni ti kha karon seitel dua tin I UK a mizo omte in Bible char chwa hi in tum a kan nau te chen kha chuan a chia chwa lam ne lawin odi o a ngai thak chwa te po an tum ani mela abin war thak ka tia fin thak ka tia tha ka tia chan chu kan pi le pu te Bible char the to lo lung leng ko har te ne na te khan Bible hi chang khat bung khat te hial to po chiarila thonila anta na lo hlo ka ke ni tan kan on lo sia abing war thak veu donin ka sia chu suggestion chu kan soi ve mai mai tin Bible chang hi ka chiar chwa to ba ka abungin tun a hian abung te in ka zir lai nia Exodus Genesis ho an chia lai chuan creation te kan chia rangai noma Exodus Numbers ho kan chia lai ro hi chuan a repetitive to anin om viau maya I amero chu he Exodus ka chia lai ka ril ruwa God's character ka zir chwa pakhat chu pathian hianin Mosian hena thila ati tur apek renga khan Mosia in Israel tamten hena apel ashil non lia kata khan plan anei fel feka chu kan na tho na po hian kan thil ti na po hian min plan anei to chuan tuma nei to tinania pathian hianin a thil ti a by mistake le ti phel rem room ti zo lo ni ne aum lo reng ani ti hi achiangin ka sia chumi wang chuan ke ni po in kan le khazir na lama ani mo kan na tho na lama ani emo kan ti tur hlo kan hu na awang mai pia lama pathian ring tu te I swan hu zui te tu te kan ni chuan fel taka plan kan lo neya tum kan lo neya plan kan lo neya kan lo tho zo thlap hi ring tu te ti dan tur lo ni in ka sia chu karon zeptel du ani pathian ne na kan Bible chiarte lalpan mal min som saksela kan thuron ze vete pathian ne na kan in khom na lanin ilo tong ta yang u olalpa amen hallelujah vainia mishing te na finna ipek manga UK ram huna mun sang sanga omte mai pia lama ram pon mi te po technology manga lalpa in khom ho theina hun min siam saka wangin in ming chuan choi moya lom thu kan shila che vainia in khom te zong lalpa kan in khom na thu soi tu te program ron nei tu zong atte bera changa alian ber thlangin angai thatu te zong nen tharau hun khatin lalpa nangman min shwailang kan in khom hilalpa voi tam tak keitan pon lok puina kalodon to angin voinia po hian lalpa kan in khom tir ai atopa chuan kan hlok zok theina turin in hena he in khom hi kan ron hlan thiang him boke lalpa kan ril ruwa tun laia om ber ngai tu alo kan tum po lalpa kan ngai tu nan hnung lama cheng rel kan nun dan po tidang lam COVID-19 hi lalpa in hena kan ron thlen vele duwa UK a mizo omtenge zinga po lalpa damlo te anlo oma nima sela I khongai na le iza ngai na awanga iti damawangin vo innia hian ron in khom zong te hian atharin in hena lom thu kanon shil non le a lal iswa Krista thisen lu in lalpa kanon in hung tira chuta chuan damna omani ti hilalpa kanon puang non le kanon soin non le du boka lalpa mizo rama po tuna hian tuna non soilok angin India ram hun sang mizo tang te an ho khoma nat na ve te an lo ho khoma lalpa an lo tel tange maya chuta chuan doctor lama te hospital lama te thok tu te mi pui lam chi aina anasa via oni ti te kan sia lalpa vo india inena kan ron thlena Israel namte lalpa ai gupta ramatanga ishuai chua Mosian ram tiam chinna ve en lok tura en thatu tura nam som pani ai o a mi som pani avater tezinga som te khan an lo hole chuan an hlawa mi an liana kul te alo omalal pa an thei te po an grape ra te po lo liana lalpa thimai turen mi min roi chuatin ilaka an via an mang angta an ring helta lalpa irthin an tirima an rin hel na cha ilom lo lalpa ithinarima ni somli an vakal kha ni khat kha kum khat zela chantirin kum somli hial thalera iwa vai tirtani kha Mizoram hilalpa ke manin kan zon chua che kan hu che awanga nilawa nangman min zong chua ka min huwa he nat na ram tam taka
lau thona kan chi ai to lai point Mizoram chuan in buat se na hun turin lalpa home crusade te mangin tharound mal somna tam tak ipe a hallelujah amen ti mangalalpa tong tai na le ne na tong tai na izir tira chumi awang chuan vein nia po hian Mizoram hian kan thaphan lowa kan tluk lu na tur kan hum him na min pek kul khung na nuaya min pek nangma ichan him na nuaya lalpa kan lo kun lu zo na turin in ne na tanga tharau thiang ni min fin na min pek atanga lalpa in hum him dan kan zir thar zok theina turin voinia hian atharin Mizoram a shwai tu te lalpa in ne na kanon hlan to non le boke kan dil dik lo le kan dil swalte lalpa chuan nangma min ngai dam lang kan in khom in hena kan hlana lom thu sei chungin chung zong chu in hena lal Isua Krista mingin kanun dila che amen